Abasirikare b'Abarusiya bamaze gupfa bagira ku bihumbi 70, ariko cyane cyane abasirikare b'abakoranabushake ndavuga aba volontaire bagiye mu gisirikare nyuma yuko urugamba rutangiye apana abari mu gisirikare. Abantu barenga 70 barwana mu gisirikare cy'Uburusiya nibo bamaze gupfira muri Ukraine kugeza ubu ngubu, nkuko bikubiye mu mibare amakuru n'ubusesenguzi bwa BBC yatangaje. Ndetse kandi ku nshuro ya mbere abakoranabushake no kuvuga abasivile binjiye mu ngabo nyuma y'intambara yuko itangiye. Ubu nibo bagize umubare munini cyane cyane w'abantu biciye ku rugamba kuva Uburusiya bwagaye ibitero bisesuye kandi byeruye ku butaka bwa Ukraine mu mwaka wa 2022 muri Gashyantare. Buri munsi kandi amazina yabiciye muri Ukraine, ubutumwa bwo gutangaza impfu zabo ndetse kandi n'amafoto yo mu miryango yo kubashyingura bitangazwa mu Burusiya mu itangazamakuru no ku nkoranyambaga. Ishami kandi rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'Ikirusiya n'urubuga rw'amakuru rwigenga rwa Media Zona bakusanyije amazina avuye ahantu hagiye hatandukanye ndetse ku mugaragaro harimo no muri raporo za leta kugira ngo bamenye abantu Burusiya bamaze gutakaza kugeza uyu munsi. Kandi BBC yagenzuye ko aya makuru yatangajwe n'abategetsi cyangwa se bene wabo babapfuye, ndetse kandi tugenzura ko abamenyekanye ko bapfiriye mu ntambara bose buzuye koko. Umva rero ku ya mbere ubwo abantu bapfaga ari benshi cyane, imva nshya buri munsi kandi mu marimbi nazo zafashije gutanga amakuru y'abasirikare biciwe muri Ukraine. Akenshi izi mva kandi ziba ziriho amabendera n'indabo byoherejwe na Minisiteri y'Ingabo. Kandi BBC yamenye amazina ibihumbi 70,112 by'abasirikare b'Uburusiya biciwe muri Ukraine, ariko umubare wayo byemezwa ko ari munini cyane kuruta uwo nguwo kubera ko imiryango imwe ntitangaza ko ku mugaragaro amakuru y'abayo bapfiriyeyo. Ndetse kandi isesengura ryacu nirimo amazina tutashoboye kugenzura cyangwa se impfu zabo mu mitwe kandi y'abarwanyi b'abasirikare bashyikiye Uburusiya bo muri Donetsk na Luhansk higaruwe n'ingabo z'Uburusiya kugeza uyu munsi aho ni muri Ukraine. Ubwo bivuze ko amazina menshi arimo hano agera ku 70 n'abandi 112 ntabwo arimo amazina atamenyekanye, ko hari amazina atarajya amenyekana ndetse n'imiryango ubwayo itigeze itanga amakuru, ariko bizwi neza ko apfa ariko ntibatanga amakuru. Ntabwo amazina yabaruwe yereyihora, ariko nanone arahari. Abasaga 70 nibo babashije kubarugwa neza ko bahari ndetse n'imiryango yabo irabyemera, ndetse n'amazina yabo ajya ku karubanda ndetse hamwe namwe n'amafoto yabo ashyirwa hanze. Ariko ibi byose BBC yakusanyije no kuvuga yuko iri kutangaza ibizwi neza kandi byaboneye amakuru yijyamya, ariko amakuru avuga ko barenga ari umubare munini cyane w'abapfuye kubera ko kuva intambara yatangiye nahuye ko nta urwara rudakoramo n'ubundi abapfa bo abari benshi, kuko ubu ngubu Uburusiya bumaze gutakaza abasaga 70 aribo bamenyekanye, ariko bivuga ko barenga. Kugeza uyu munsi muri aba bakoranabushake bangana mu bice 381 bamaze gupfa. No kuvuga ko abangana hafi 20% aribo bapfa muri aba ngaba bita aba volontaire bagiye mu gisirikare inyuma y'uko intambara itangiye. Ndetse kandi ubu ngubu impfu z'abakoranabushake ziruta izo mu bindi byiciro bitandukanye, kuko hari n'ibyiciro bitandukanye nk'abahoze ari imfungwa binjiye mu gisirikare basezeranywa ko bazabarirwa ibyaha byabo. Mbere nibo rero bari benshi cyane bapfa ari benshi, ariko ubu ngubu abapfa bagera kuri 19% by'impfu zose zemejwe yuko aribo bapfuye. N'abasirikare bakanguriwe kuvuga ko bagiye mu gisirikare ari abaturage basanzwe kujya kurwana bapfuye bangana 13%. Kuva mu Kwakira rero umwaka ushize imibare y'abakoranabushake bapfa bari icyumweru yigeze irenza munsi y'abantu 100, ndetse kandi mu byumweru bimwe na bimwe byagenzuwe impfu zirenga 310 z'abakoranabushake bapfuye buri cyumweru. Abo n'abantu benshi cyane bapfa buri cyumweru kwa koranabushake. No kuvuga abakoranabushake ni abantu binjiye mu gisirikare nyuma y'uko intambara itangiye, basa nkaho bagiye babashuka babaganiriza ku bijyanye na Ukraine. Ni gake cyane uvuga ko ingano yabo yapfushe ku rugamba, gusa yo ntago igiye bivuga, ariko nabwo ko Uburusiya bubitangaza. Gusa muri Gashyantare uyu mwaka perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare bagera ku 31 b'icyo gihugu bamaze kwicirwa, ariko amagereranya ashingiye ku makuru y'ubutasi bwa Amerika yumvikanisha ko abasirikare bayo bamaze gupfa barenze uwo mubare kure cyane rwose ari benshi. Inkuru kandi yari nati Kionovisi mu rugero rusange ku bakoranabushake benshi n'abasivile bapfuye. Batanze urugero rw'umwe mu bakoranabushake ukomoka muri Republika ya Boskantani, imwe mu zigize Uburusiya, ndetse kandi yakoraga imirimo ibiri kugira ngo abeho. Yakoraga mu bubiko ndetse kandi bw'ibinyabiziga bizwi nka
turamu no mu ruganda rw'imbaho z'ibiti. Yarafite kandi imyaka 32 ubwo rero yashyiraga umukono ku ntango y'ingabo kugira ngo ajye mu Burusiya kujya kurwana abe imwe mu ngabo z'Abarusiya mu Gushyingo umwaka ushize. Yarokotse kandi mu gihe kitageze ku mezi 3 y'imirwano aza kwicwa ku itariki 27 Gashyantare uyu mwaka. Itangazo ry'urupfu rwe kandi uyu mugabo ryasohotse ku rubuga rwa internet rwo mu Burusiya rutangaza abapfuye, rwavuze gusa ko yari umugabo ukora cyane w'inyangamugayo. Uyu rero yamaze gupfana kwera ko uko yakoraga n'urugero rw'abapfuye bari abakora bushake yitwa Rinati. Uyu nguyu rero yemeje ko yapfuye ku myaka 32. Nkuko rero bikubiye mu mibare n'amakuru BBC yasenguye, benshi mu bagabo binjira mu gisirikare ni abava mu migi mitoya no mu bice by'Urusiya aho bigoye kubona akazi gahoraho kandi gahemba neza. Benshi kandi bigaragara ko binjiye mu gisirikare ku bushake, nubwo bamwe rero muri bo Repubulika Chechnya babwiye impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu bamwe ndetse n'abanyamategeko ko bashyizweho agahato ndetse kandi bagashyirwa mu kunkeke kugira ngo binjire mu gisirikare. Abakorerabushake kandi bamwe bavuze ko batari basobanukiwe ku ntandaro z'akazi barimo gushyiraho umukono, nta tariki igihe akazi kazarangirira zari ziriho. Kuva kandi icyo gihe biyambaje inyamakuru babogamiye ku butegetsi bw'Urusiya kugira ngo babafashe, ariko biranga burundu kubafasha ngo bashakire ndetse akazi kahoraho kugira ngo bamenye n'igihe akazi karazangira, ariko biranga, ariko ntibyashobokera buri kumwe wese kubivamo kubera ko yabyinjiyemo. Imishahara kandi yo mu gisirikare ishobora kuba inshuro ziri hagati y'5 na 7 imishahara isanzwe yo mu bice by'akazi bitandukanye mu bice bidakize mu Burusiya. Ikindi kandi abasirikare babona akarusho ku mibereho nko kwita ku bana ndetse leta ibaganyiriza imisoro yabo ku byo bakora. Hari kandi n'amafaranga abantu bahabwa inshuro imwe yo minje mu gisirikare yakomeje kugenda yongera mu bice bitandukanye byinshi by'Uburusiya kugira ngo babashe kwakurura. Abenshi mu bakoranabushake bapfira ku rugamba bari hagati y'imyaka 42 na 50. Abo muri icyo cyiciro kandi cy'imyaka ni abagabo 4100 ku rutonde rwacu rw'abakoranabushake barenga 1300 bamaze gupfa. Umukoranabushake kandi ushaje cyane wishwe yari afite imyaka 21. Abakoranabushake kandi bose hamwe 150 bafite hejuru y'imyaka 60 bapfiriye mu ntambara. Abasirikare kandi babwiye BBC ko umubare urimo kwiyongera w'abakoranabushake bapfa n'abakomeza ndetse gukomereka ari benshi. Ku ruhande rumwe iterwa no bohereza mu duce tugoye kurwanamo two mu mirongo w'imbere y'urugamba, cyane cyane mu karere ka Donetsk mu burasirazuba, aho baba bagize igice cy'ingenzi cy'abasirikare b'inyunganizi boherezwa mu mitwe y'ingabo iba yishyizwemo abasirikare benshi, nk'uko abasirikare b'Uburusiya babwiye BBC. Rimwe na rimwe kandi abasirikare baba barwanira magana bishwe mu minsi umwe gusa. Abo ngabo kubera ko abaregwa benshi bagiye barwana mu kivungi. Kuva rero mu mwaka wa 2022 imfungwa zakatiwe nazo kandi zashakaga kugira ngo ziye mu gisirikare kugira ngo zirekurwe zibabarirwe, ariko gahunda nshya ya leta isobanuye ko abantu baba bashobora gukurikiranwa mu nkiko bashobora kwemera amasezerano yo kujya mu ntambara aho kugira ngo ndetse kandi baburanishwe n'urukiko. Igihe babyemeye imanza zabo zirahagarikwa ndetse kandi zikaba zishobora no kurekwa burundu bakazireka. Umubare muto kandi w'abakoranabushake bishwe bari mu bindi bihugu. Twamenye amazina y'abasirikare 120 nk'abo benshi muri bo rero bakomokaga muri Aziya yo hagati, abarimo 47 bo muri Uzbekistan, 51 bo muri Tajikistan na 26 bo muri Kazakhstan. Mu mwaka kandi ushize amakuru yavuze ko Uburusiya bwari burimo kwinjiza abantu mu gisirikare muri Cuba, Iraq, Yemen na Serbia. Abanyamahanga kandi basanzwe baba mu Burusiya badafite ibyangombwa by'akazi cyangwa uruhushya visa rwo kuhaba bemera gukorera leta, basezeranwa kandi no ko bazabasubiza mu bihugu byabo ndetse kandi bagahabwa uburyo inzira bworoshye bwo kugera kubibona ubwenegihugu bw'Uburusiya iyo barokoka iyi ntambara. Nyuma yaho rero benshi binubiye ko batari basobanukiwe ibijyanye n'amasezerano y'akazi ndetse kandi kuko byagenze ku Burusiya, nabo rero biyambaje itangazamakuru ngo ribafashe. Leta rero y'Ubuhinde na leta ya Nepal zasabye Uburusiya kureka kohereza abaturage b'ibyo bihugu muri Ukraine no gucyura iwabo imiryango y'abapfuye kugeza ubu. Ubwo busabiro ntacyo burakorwaho. Umva ko abasirikare bose bapfuye wabyumvise
ibi nari nateguye no kugira ngo umenye raporo igihugu cy'Uburusiya yasohotse ndetse kandi ikozwe n'ikinyamakuru BBC ndetse n'ikinyamakuru cyitwa Media Zona bakoze kuri raporo abasirikare b'Abarusiya bamaze gupfa abenshi babeshywe kugira ngo bajye gupfa. Abenshi basinye amasezerano batabizi n'abandi bagasinya amasezerano batazi iyo bivara birengera abakoze ibyaha ababa mu Burusiya wabyumvise nta visa mbese byinshi bitandukanye abagiye muri igihugu kugira ngo bajye kurwana bahamagwe n'Uburusiya bababeshya bose umvishe ko abapfuye bajya ku 70 ariko nabo ngabo nabamenyekanye gusa hari abataramenyekanye kubera ko imiryango yanze kubitangaza hakaza n'abandi bagiye bahishwa gusa ibyo ngibyo byabaruwe byizewe n'itangazamakuru gusa. Ngaye ngukora bukomeje gupfira mu Burusiya bo ni benshi cyane bajya kurwana muri Ukraine dore ko Ukraine nayo ntabwiye ko nayo nta urwana rudakoramo. Abasirikare Ukraine benshi nabo barapfuye ku buryo utabyumva 12 byapfiriye muri Kursk umunsi umwe gusa hafi ibyumweru bibiri hapfa abantu bajya mu 3,800. Urumva ko igihugu cyose kiba kiri mu ntambara nacyo gitakaza abantu kandi benshi gusa Uburusiya icyo buvuga nuko bifite abasirikare bakubye hafi 10 ingabo za Ukraine. Rero mva ko ari ikibazo bikomeye none ariko Abarusiya nabo bapfa ku bwinshi dore ko barwana mu kivunge. Ngaye nguko rero ndetse ko subscribe ku biza Imana ikurinde.